thutha wa itoi cia Al-Shabab kugeria gutharikira kambi ya jeshi ya Mangai kaunti ya Lamu. Mbũtũ cia bũrũri nĩ ihĩtania na mĩkora na inayoragwo hau hĩndĩ ya frikisheni iyo. Matharaita ta rocket, gruneti na mĩcinga ya AK47 nĩ nyitĩkanire. Mũjeshi ũmwe nĩ agurarire hĩndĩ ya itharĩkĩra rĩu. Oho, borithi nĩ moragĩte mwĩkũĩrwo ũmwe wa Al-Shabab na gũikia ngono aruna ake erĩ thĩinĩ wa itharĩkĩra mwanya kaunti ya Kilifi. Usiku wa leo kama saa 4 ya usiku, iko nyumba moja tulikuwa tunajua hao magaidi wanaishi, na afisa wetu wakaenda. Wakati kulifunguliwa walianza kushambulia sisi na risasi. Polisi ndio wakarudisha na wakafaulu kumaliza mmoja wao. Hii watu walikuwa wanahusika sana na kurecruit watu hapa wakipeleka upande wa Somalia, na tuna hakika wao ni Al-Shabab. Na hata hawa walikuwa wamaliza hiyo kazi hapa warudi upande wa Somalia. Kuumiza askari jana usiku. Ekwirwo acio moima mĩhang'o-inĩ ya kwarĩkithia arũi a kũhũthĩrwo nĩ Al-Shabab mwena wa Somali. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ken wa Kuraya.